Kani kadai kadudashan Meghalaya bani pediang sengobhai pi baro syakathuk kubor metakajan mit syuaban pai syaki kubor kibabnya ini pechwa yikimat bakongsan. Peli Menteri Rang Badu Kari Narendra Modi ya ke Kramin Bharat Mahotsaf Al-Hajar Al-Husan penpau yakijing pen kubor yakinong kendong. Pen bena Menteri ke Sorkar Pedeng Ushif Raj Singh Chauhan paladap bantai hadu lai poin sansau klur kiyeng hapo ke PM Awas Yojana. Pen bena ke Seng Voice of the People's Party yaki kertong jangka nak benta ke election Banwan. Penyaso ubah Mickey DCM syaka Seng Kongres haswa ke election MDC. Bat penlong ka MPCC yagi jing ai jihikai yagi kertong haswa ke election sya KHADC bat JHADC. Kikubor ki babnia. Menteri Rang Badu Kari Narendra Modi ulaple ya ke Kramin Bharat Mahotsaf Al-Hajar Al-Husan ha Bharat Mandapam New Delhi menta kesni. Kabalong kacing sedang jang kacing rakhi ke bahan riu sngi nadu menta kesni hadu ka khandai tarik ukalalingkon. Kani kacing rakhi ke balabu ya kapang Building a Resilient Rural India for a Viksit Bharat Al-Hajar Sapuhnyong. Kapan pau ya kacing kiu jang ke India ha kacing penkuk bor ya kinong kendong bat karoi kapar ka bane. Ha ba jing kren ha kani kesni Modi ulapan pau ya kacing yai persyang jang ka sarkar ban pen bha ya kacing em ha kinong kendong. Modi ula ya ru ya ka benta ka bakongsan jang ki kentei ha kacing kala ha kinong kendong. Da ka ba pen kesan ya kacing long nong yalam jengki ha ki skim apisa ha ke em lang sa lang. Ka Mahotsaf ka pen ya ki senjam balashim bantau ya ka rinong kendong ke India ka bala banchania haladi rengkat ke jinyu i jingai ya ka chaj ben riu ka bala kiu hapo usnem Al-Hajar Sapuhnyong. जितना रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस किया जा रहा है उतना पहले कभी नहीं हुआ। आज देश के ज्यादातर गांव हाईवेज, एक्सप्रेसवे और रेलवे के नेटवर्क से जुड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 10 साल में ग्रामीण इलाकों में करीब 4 लाख किलोमीटर लंबी सड़कें बनाई गई हैं। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में भी हमारे गांव 21वीं सदी के आधुनिक गांव बन रहे हैं। हमारे गांव के लोगों ने उन लोगों को झुठला दिया है जो सोचते थे कि गांव के लोग डिजिटल टेक्नोलॉजी अपना नहीं पाएंगे। Menteri ka Sorkar Pedeng Ushif Raj Singh Chauhan ulapan bena baladat bantai hadu lai poin san sau klur teli kiyeng hapo ka PM Awas Yojana Rural haki shipos nem baladem hakaba R poin pran riu klur teli kiyeng lapendap hadu ulber Al-Hajar Al-Husau ulapan pau ikijing kiu stat hakijing snayeng haki than nong kendong da ba kedau baya kapor ban snai kiyeng lapenduna shibun kata naka lai spa khat sausngi syaka shispa khat sausngi nalor kata ucawan ulapan bena ya kecing temu bantai sa ar kelur teli kiyeng haki sans nem banwan da kecing bei tingka ka ba lai point not riu lak kelur tingka kani ka cing persyang ka long shibenta jeng kecing angnut jeng ka sarkar ka badang ya chakmat ban pen bha ya kecing tei hanong kendong bat ban pen biang ye kiyeng ki baduna jinglut shakinong shongshnong करने का काम शुरू हो ग्रामीण क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना मैं आंकड़ों में नहीं जा रहा 10 सालों में 3.45 करोड़ घर निर्मित किए गए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मार्च 2024 तक 2.95 करोड़ के लक्ष्य के विरुद्ध 2.68 करोड़ घर पूरे हो गए, जिनमें पूर्ववर्ती आवास भी 77 लाख जो पहले लंबित थे वो भी पूरे किए हैं। मैं इसके लिए आपको बधाई देता हूं। गत 8 वर्षों में प्रतिदिन 10,000 घर बनाए जा रहे हैं। ये अपने आप में रिकॉर्ड है।
kaseng Voice of the People's Party kalapen bena pajba ya ki kertong jangka haki santali ki constituency hari Boy district hashwa ki election banwan hakani kasngi pen bena pajba lawan ban yashim benta deki nong yalam bapau ki bakentop ya Dr. Ricky AJ Singkon ubadai UMP ke Shillong bad uba Bright Starwell Marbanyang ubadai UMLA Kamaulai Dr. Kara H. Chen, Chairman ka VPP State Election Committee. Ulapin itu ya ki kertong ki balong kumli harum. Uba ap kermening do na Jirang constituency, ba Matthew Kenneth Makdo na Nongpo constituency, Ban Rikos Nongsteng na Umsning constituency, Kencho Lang Rangtong na Mawati constituency, Bad Isnay Hing na Umroy constituency. Soba, the government same was sorry, but the government same to the Sophia. None of the ye don't down the gate, Yaga Sinsha Kadar, the Bakur, the Sinsha Kadar, the Bakapu, the Mumbai. Letting in your Mundanam, Gaykamanjai, Yaga, the Shai, the Shisi, the John People Jai. Gaykamanjai, the way the only thing. Now the Shon, happy but Uba Mickey DCM ubadai ukertong MDC Barim na Umroy, bad ubadai ru working president jangka Umroy constituency Progressive Forum UCPF. Ulapin yaso iladi syakaseng Kongres bad kani kalapen mi ya kicingken tho halor ka jinglong kortong jeng u. Hakani ke election MDC Banwan. Hakani gajing yalang penrung dukhat bapura ha Umroy lai shimbenta daki nong yalam barang ba jong kaseng Kongres kat ba ompat shempen benapat ba ya uba SIM kum ukertong kat kum kita long kubor lapen pau ba udang ap ya gajing pen bena kertong jong kaseng gajing mi no jong u na ka UCPF kadai halor gajing bom don gajing yas ngau tho jingmut hapo ka UCPF halor ka tiket MDC balawan ra ya gajing akan at hakaba ya katu kat ni kidukhat kila keno ya u ba Syat kela kamtam hadien ba uba George Bilingdo ula wengno ya uba SIM kum ukertong. Kani gejingle kala ban pen kela ya kasan perthai jangka Umroy hashwa ke election. Ka Meghalaya Pradesh Congress Committee MPCC kelas sedang ban ai jing hikai ki kertong bat kinong mikmat jangka hashwa ke election sha KHADC bat JHADC ke banwan unong yalam ka Congress uba Manuel Badwar ula pensyai bakani kecing ai jing hikai katmu ban pentebit ki kertong yakimat bakongsan ban penpau perthai ha kapor bayalap election Ula banjur ya kecing dan kam jong kecing ateli ha kabaya day bat kimat ki bakongsan ki bala ban penyo jing kersyan na ki ba. The whole idea behind these trainings is not necessarily to train only the candidates. Nilaya train ki block presidents because we have the Congress party has an organization right at each and every block. Tingila ada train ki block president with election management basically, okay. And then for the candidates, but we've given quite comprehensive training in terms of understanding the district council. What is the meaning of district council? What does it do? How does it protect our rights? How does it protect our way of life and so on and so forth? The kumno bakinia chirum chineng ban pensutho ihipat baru. So we've done I think it's a very, very good training session. So one for for the KHASI Hills District Council, one for the Janta Hills District Council. Ka Sarkar India menta kasngi kala pelaj iki kendon thamai ki bahab hapo ka Digital Personal Data Protection Act arajar arpulai ka bathmu banyada yaki cingtip bekerpang jengkinong syongshnong nagi cingma ki badon ha ka cyber. Hagajinya keren bekerpang bat Kadudashan News, Menteri ka Sarkar Pedeng Ashwini Vaishnaw, ula banjur bakani ka an kabu ya kijing penshitom ki bateng ya ki bapen kenyan. Nalor kata ki kendoan ki batha ikijing menjur jeng ki kemi ki kpa na kabenta ki kena ban pendan kam ya ki social media. Vaishnaw ula pentikna baka Sarkar katmu ban penklan ya ki lat jingada ya ki jing tip bekerpang. Habajubab halor ka jing sngokia syapang ka jing pur jong uknyang jingpang HPMV ha China. Dr. Atul Goyal na katanat Directorate General of Health Services ula pentikna ikipat ba bakim day banting.
ula pensyai ba meta pneumovirus uyasriem bat ki wei pat ki knyang jingpang ki bakta ya ke jingring bat penhiar mensim bun sin ki wanra ya ki dak jingpang ki balong kom kasu kriat bat ke shit met hakitemen bat ki knarin Dr. Koyel ula banjur ba ke India kam shem la yo ya ke jingkiau ha ke jingpang ban ring bat penhiar mensim ha usnem arhajar arphosau bat ki hospital ki long ki balapen kre bha halor ke jingdon kam bat ki jingthia ki babiang ula tuntui ki pat ba ban shim ki la jingada ba kongsan kum ka jingkiar na ka ba shongchan ha ba yo ki jingshitom bat ban pendon kam ki dawai so kriat bat jingshit bala ai de ki doktor bat ula pentikna ba kamdon kanu ke jingma ya ka kot ka khia jing ki pat ba. Metapneumovirus is like any other respiratory virus which causes a common cold. And in the very old and the very young, it could cause flu-like symptoms. However, we have analyzed the data of the respiratory outbreaks within the country. There is no substantial increase in December 2024 data, and no cases which have been reported in large numbers from any of our institutions. One thing I would like to convey to the public is to take the general precautions that we use against all respiratory infections, which means in case somebody has cough and cold, he should avoid coming in contact with a lot number of people so that the infection does not spread. Hukato hodoze zima unong job takmarnong baningkong jong Nagaland ha ka Paralympic ula syajit banyo pediang ya ka khusnam Arjuna ka badon burom halor ka jingno senyang jeng ha ka kamilek ha ba pen pau ya ka jing sngongu uzima ula ai khublei ya ki sipai India na ka benta ka jingkershan ba klem sange jongki da ka ba pen kan mau ya ki jing ya denti jeng ka balas dang nadu usnem arhajar iwei hadien ba ula lajim na ka jing bethei jeng bom balapen ab hapo khandau hakathma hausnam arajar ar ula betengi ki kamilek kai hakaba ula yo bun teli kita kama hapo kari bat shabari ru kumju kuntup ya kata kamar nong hakalempung Paralympic Games arajar ar pholai जब मेरा लाइफ जर्नी जो है 2001 में मैंने इंडियन आर्मी ज्वाइन किया है और 2002 में मैं जम्मू एंड कश्मीर में मेरा यूनिट डिप्लॉय था वहाँ पे गया है तो ऑपरेशन के दौरान एक माइंड ब्लास्ट हुआ था अनफॉर्चुनेटली उसके बाद जो ही मैं एम्पुटेशन होना पड़ा उसका काफ़ी साल मैंने 2016 तक यूनिट में रहा है उसके बाद 2016 में मैंने ये पैरालंपिक गेम्स होता है बोल के मैं पता चला है उसके बाद मैंने ज्वाइन किया है उसके बाद मैं काफ़ी ट्रेनिंग किया भी है 2017 में मैं फर्स्ट नेशनल चैंपियनशिप खेला है और काफ़ी उसके बाद जो काफ़ी में नेशनल इंटरनेशनल मेडल बहुत मिला भी है mentangin pej ige jinglong jingman ka sun beneng hatura ka jing kriat ka long khat lai degree celsius bat ka jing shit ka long arpho riu degree celsius ka jing sngam ka hau menta ka sngi ka long riu pho nyau na ka shispa haba phai pat cha jinglong jingman ka sun beneng ha shilong ka jing kriat ka long nyau point pra degree celsius bat ka jing shit ka long khat pra point pra degree celsius ka jing sngam ka hau ka long san pho ar na ka shispa bat ha jowai ka jing kriat ka long nyau degree celsius bat ka jing shit ka long arpho wei degree celsius ka jing sngam ka hau menta ka sngi ka long san pho ar na ka shispa ka sun beneng kan rang hatura shilong bat jawai Syuaban poi syaka bakut chong ka thup khubor ngin ye pet biang sa shisin ya kimat pakongsan Pilih Menteri Rang Badu Kari Narendra Modi ya ke Kamin Bharat Mahotsav Arajar Al-Husan dan pau ya ke jing pen kobor ya kinong kendong dan benar Menteri Kesuaka Sedeng Shivraj Singh Chauhan baladet bantai hadu lai poin san sau keluar kiyeng hapok ka PM Awas Yojana. Dan benar kaseng Voice of the People's Party ya ki kertong jangka nak kebenta ke election dan wan. Penyaso ubah Nikki di SIM syakaseng Kongres haswa ke election MDC. Bat penlong ka MPCC yaki jing ai jing hikai yaki kertong haswa ki election syaki HEDC bat GHEDC. Tia paralok ka tungi lapoi syaka bakut jong ka thup khubor jungi menta ka janmiet hadu bangin daya syembiang bat phila syai ka sngi khublei pi baron.
अमित शाह